vsi gremo proti Mariboru in gremo zdaj skupaj z Magnifico Bell. 1, 2, 3, da gremo Tivoli, gremo Maribor. 1, 2, close, week, slow, kako že gre, ne? Da bo zdaj lepel Magnifico, ne? Roberto, pešut, ne? Pešut, ne? Ja, reci, kaj je. Dajmo eno tisto hebno, da gremo zdaj gor Maribor. 1, 2, 3, quick, slow. Bizum, ne vem, kako je tako imam. Ampak po moje predvidevam, da če si ga ti napisal, mora biti cool dobro. Ne, jaz bom to tisto tvoj kobat, ne, da bez Tivoli ima Maribor, ne. A nismo rekli, da jaz v bistvu začnem, da pozdravim ljudi, živijo Štajerci, ti pa sam ne. To ima, ne. Đuro, ti si rekel, da boš tekst napisal, tega teksta ne pisal, fant, dajmo se nekaj zabavati, ne. Če smo rekli, da gremo na Štajersko, če smo rekli, da naredimo en komad, ga naredimo in smo rekli, da bomo na začetku naredili en dogovor, ti imaš back vokale, ti moraš tekst napisati, ampak... Pa dobro, mislim, Manja, sam da povemo, mi gremo zdaj v Maribor sa nalogom, da... Vem, stari, moramo se zmeti, kako gremo v Maribor. Jaz sem plačal, jaz sem zadeva plačal, pot je plačal, imamo tudi malco bez... A igre i Tanja isto. Pa lahko gre Tanja, pa seveda gre lahko Tanja, ne, pa loše ščera gre, ne, sedi pa. Pazi, Furone, jaz sem tvojega sina Damjana vprašal, stari, kako pridemo do Maribora? Ne, Damjan, da preč pošvrtne. Je rekel, da žal v tem trenutku ne more povedati. Da, mislim, lahko sam da povem, mi gremo v Maribor, da poslušalci tega ne vejo, mi gremo v Maribor, da bomo pred Habakukom vsem lisicam nataknalo panke. To je naše poslanstvo. To je načrt. To je Đuro, ne. Kaj da bomo naredili? Pa to, ko je Zoki rekao da bomo sa štajerske lisice imamo dal papuće, patike visoke, duboke i opanke. Da bo mariborska lisička sa to... Z Japonkami okolo hodila, kaj? A ne, pa da je lisičk... To si ti rekao, Zoki, ko bo lisica, ona ko bo, da bo sebi lisice imele opanke. A baš je kubatar red, jaz sem ti ga plačal, tega ti... Dva ti klik slov, ne? A to čakaj. Tekst pa manjka, kak je Đuro rekel, da ga je napisal, ne? Mi bomo zdaj šli i to sa opankama moramo lisice. Ti si rekao Zoki opanke, a ti Manja, ti si kaj rekao? Sam rekao da bomo opanke, sam ne vem, do te opanke zrihtu. Komada to je zrihten, je. Dabed je zrihtu od številke 38 do 37. Imaš u bazi Dante, a imaš u Grepu, imaš opanke od 42 do 6. Ja, pa jaz sem Damjana vprašal, rekao da v tem trenutku da moraš povedati. A spet ni povedal. Spet poklicati, ne? Človeka nekaj vprašaš, ne moram ti povedati. Ti si pa nesel sam 37 do 38, pa dolgo večjo od 40. Več kot 30 avtobusov iz Ljubljane gre natikati opanke mariborskim lisicam. Kaj je novega tam? Srečko je že v Mariboru. Pa, če kješ o lisice, zdaj Manja, ti si rekao da je to lisice. To sem jaz rekel, da to je problem stari, ker noben ne rekel, kje te lisice bodo, drugo pa nima nobenih Japonk, ne. Mislim, jaz jih imam svoje, ne moram del lisice dati, pa sem pa bos. Se če dal tiste cifre, ne, jaz sem rekel, od 41 naprej, imamo po C30 do 38, noben ne more tega obuti, ne. Jaz sem ga vprašal, Damjana vprašal, Damjana, a imaš Japonke cifro 41, rekel, stari ne moram ti povedati. Zdaj ti ne morem, ko bo konc, vsega ti bom pa z vesele povedal. Pa jaz sem njega zdaj dvakrat klical, da moramo reči na konc, ko bo vsega konc. Mi zdaj ne rabimo, ko bo konc. A dobar, ja sam vam zdaj u autu, a to nije Kia, nije drug auto, jedan kombi ima patike, visoke, duboke papući. Znači, boš to sa to, a če lisica, a si dobio lisicu, Zoki? Pa nije daš oben lisice. Zdaj povedi, a je Kia ali ni Kia? Mislim, ali Volkswagen. Dobro, mislim, če mene vprašate, lisica mora imeti papući.